Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Manjari balikan tin mo dumian minsan na kami dekat magmas na Japan sa kita man maanohin pa umadyo ko magangad nga rin. Sige nepente kabisara bagay gym demikian bagay katanabunan pumanaw na kung nepente makukamapan si Alin ledak 20 si Alin kung dekat niyan. Manjari kaya natabalik ko'y in subeted gilebahante demikian subeted tanemte yena si pangatiante labi-labinen si kaul piilte ya kita si bulan Ramadan yene bulan putih tuen subeted gilebahante dok tanemte si pangatiante subeted in pagtawatin nomo demikian mua mantusan yene si pangatiante demikian ikadwenen subeted G20 to suwe jabasse hemmel alal akal indella ten amban me G20 dekat amban pagpaku istighfar dok kampo nam amban Allah Subhanahu wa taala. Manjarin pagtaubatin kuen me tasabut lay si waktu nain baya magtaubat demikian hatinin maku kampo na amban Allah Subhanahu wa taala. Suwe petet panya ni atirafin atinin kene tasabut wedambua kung tinai atau akan duangan kung tinai kene kadayang sara dok ka tuan gim atinin magsabennal ko atau akan kami bahasa-bahasa kami dianuin bahasa-bahasa ini tuh makanak ituin peke-pekein ituin magtapat atinin magsabennal kewayene ituin si Kemon pardosihan natin mag-itiraf atau akan mag-confess si Kemon yan pardosihan matainang numyan ikadwe surut niya natinin subay kaya magsusun yan si kakainang nuy ikatelunin bang ituin pagtawatan nun natinin kapatut sin manusia subay papalik nuyen dok yan ikampat nen subay te dituin subeted nga siya atau si Allah Subhanahu wa taala suberuin pente sabgantian nuin me waktu lay dokter na pagsambahay ang pag-ibadat sa Allah Subhanahu wa taala nga hinang tiyawyen ganti pente sinduse ta hinang nuy dok amal hap sabtay tuen tabo nuluto pa dalam pakubulan. Manjari tinambahan we me ye kaulamain tasabut pente si telulay pen subay hinang no atau kan ge tanim no si pangatian yen intellu para kala ituen yen hatinin magsabennal ke atau mag-teraflay demikian magsusunlay yen pen ikatellu subay bang ke ngahinang bangnya dapat ituen sugpat no yen in par sugpatan no dok no bawaris nun atau kan sugpat no ingway nun hatinin silaturrahim. Sababin me hinang yene silaturrahim itu en bang itu en payamante hapet pente asasin syariah dambua nebe amban me ammal salat dia sahat jihadje hininang atau akan pakai doan sin dambua mukmin pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian painin silaturrahimin asal hek kate yene pahala nen doktong basne. Sabab ini pagdalil tentu Kariwayat wa Imam Tirmidzi si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya painne dambua yene lella tekka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doksal tak mangaru atau kan nilaw. Ina painne okay painne junjunganku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabennal ted painne in aku ituen makahinang kudusi asal sa hadji duse. Basta te pente Arab te dahil makiyakan te bo pente kamngan. Faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li min taubah fasalahu sallallahu alaihi wasallam an ay yakuna lahu ahadun min aqaribihi yaburruhu atau kan yaburrahu
فقال له هل لك من فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من خالة؟ قال الرجل نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فبرها. Okay, upainne ya Rasulullah, junjunganku, inaku ituin makahinang kuduse sa hadji-hadji. Yene painne duse gene tasabot hawa hadjenen painne si Allah subhanahu wa ta'ala tananam kutet painne kuitin dusele bang kuinge kabuhat nin si pangatian ko demikian painne si kelum ko. Ine painne ni makajari atau kan niya pekien taubat ne ya Rasulullah. Ituin riwayat sin Tirmidzi. Ina tinilaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya peke usbane. Painne awe painne niya painne usbako us pain nabihin ine painne niya paina no. Painne ga ne niya ya Rasulullah. Na pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaka min khala. Atinen niya painne antino. Atinen in khala tu pung tinay sin ina dende. Keman pung tinay sin ina sinsiit no amban kainaan inalena ne de khal bang lella khala bang dende bang amban amma no inalena ne de am dok amma atinen siit amban amma pe me pinin inanwe de pinini juwe de si bahasa itu en Arabin anu inalmum ine penne niya pe penne siit no dende penne amban atinen inanu penne awe ya Rasulullah na painne en painne hatinen untulun sugpatun painne in pagdausbahan bin atawakan yene laha bin isiwin painne dok painne yene antino yen ayuraun painne pahap-hap ene en painne sahap-hap ammal inang no puas painne amban pagtaubat no yen adakala painne yene par sababan pakapapas painne yene sin pardusihan no yen painte yene tinaubatan si waktu pente du si hadja to hinang mo. Pwene me ninggalan sin sambahayang atau akan pente makazina atau akan itu en maka giba atau akan maka tukut kiau nuhu masin dambua pung tinay numuslim si kana ine atau akan magsyirik kiau hatinen si kapag syirik kiau sa Allah subhanahu wa ta'ala inke mon yene me kabairian le atau akan makakakan kiau me alta anak ilo-ilo gana keseg-keseg ni atau akan makazalim kiau nay enlay pente bangi tahinang no yene me insurut sintaw bati enlay inshallah parsababan pakatay ma Allah subhanahu wa ta'ala sikao amban me pente parsababan lay si waktu isab keo painne makataubat atau akan tatunay no in pagtaubatin ine sa painte yene buwa sa puso no atau akan taketu no amban me pagtaubat no yen tu pe si dunya labi-labinan bang si Allah wa akhirah. Muna-muna sambatan me asukin inda bang yakan ken ben real muna-muna yun so bang si kami no salde kami muna-munahin dahil lupente yene tapuso no bang ibaratanuhin umbut-umbut nin amban pagtaubat no yun buwa teddo no tu pesudunya labi-labinan si akhirat yene painne umbul dambu atawakan ikaisa buwa al-maghfirah kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu keu piu patud juhatinen hap gawang sin pagtaubat dok surut nuruin keman bang sambatan me anuhin itwen magbebelahin resipinen sulat nuru keman ininal pelayanin itu surut nen itu kondisyon nen itu kemian pen isa 2 3 4 bangian tahinang nu natantu-tantu ne sadja in kampunan Allah subhanahu wa ta'ala intasil nu tu pesidunya labi-labinen iyene si akhirat. Bangin kanyanin manusiain magtaubat asasaben na taubat. Amban kemon yene pardusen hadja tahinang wekne atau akan talanggal sara atinan kemon panglangan. Talanggal weknu oke dambua mukmin bangyan tahinang no insurut ne asal tantu-tantu ne sadja in kaampunan dok atinen kamaapan amban Allah subhanahu wa ta'alahin sitiyo pente paturun sikao kaburahan yene in kemon pardusihan mo. Ine pagparmanten to atau akan pagdalitin. Yene me si kemon me bisaratu yene tasabot wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si surat Ash-Shura, si ayat 25 pa inne, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at.
Iya penne tunggal Allah subhanahu wa ta'ala iya sangat mangangampun atau akan naima sin taubat amban me penne ipunne. Tuin syahirin penne wa ya'fu anis sayyiat dok penne hatinen ngampun nga maaf amban kemon yene pardusehan pinagtaubatan. Ikadua yene tapuso no atau akan taketo no amban me buwa pente sinanulay. Amban me pente buwa sin pagtaubat lay. Yene pa inne mahabbatullah. Si waktu ne keu maaf Allah subhanahu wa ta'ala dumay nadya keu minaap atau akan paturunnein kamaapan kampunanin si kau. Sumagawa tambahan ne kau yene paturunne pinatut yene si kampunan niyan do kamaapan niyan paturunne yene pinalapis yene in kasilasahin mahabbatullah. In kemon in magtawat bangwe na tahinang niyaan asal inurungan hadja ya Allah subhanahu wa ta'ala hadiah yene silasan ban Allah subhanahu wa ta'ala bang kewatinin kalasahan ya Allah subhanahu wa ta'ala in asal tantu-tantu ni hadja tantu-tantu ni hadja in kau yun yene ipun atau akan manusia pinapanjari magparuntungan si elaw dunya labi-labi ng si elaw akhirat. Ini pagdalil tentu tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala si surat Al-Baqarah si ayat 222. Pennya Allahu yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tabennal ted pennya Allah subhanahu wa ta'ala sangat malasa. Si meksina siye ya Allah kalasahan nun. Yene meksi siye tawabin ay kasirut tawbah. Hatinin magtawbat dok asal hekin pagtawbat den mako selu nangis mag-asang yene mako kampunan Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat amban kemon pardusihan lay dok pa inne wa yuhibbul mutatahhirin demikian pa inne sangat malasa siye yene hatinin mutatahhir atau akan suci hatinin suci ki amban pamaranan no amban pardusihan hatinin najasa ma'nawiyah kaya may pardusihan atau akan lemmi sin pangatean. Demikian suci kiamban kemon yene najis pente yene hatinen hissiya kweta kiteno najis hatinen luho sakita doe mata atau akan yene tananam dok yene pinain we de al hawasul khamsa. Demikian ikatellu tapusu no si elaw akhirat atau akan si dunya labi-labinin si pakubulan no dok elaw akhirat ikatellu tapusu no teddo no amban buwa pagtaubat no yen hurmatan amban Allah subhanahu wa ta'ala ene paine raful azab gayne keu yene azab Allah subhanahu wa ta'ala hin la isi hatinen duse tahinang no bangin duse magsambahayangin hadje pe amban duse yene magzina atau akan inzinahin tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala in pardusihan bo ke makapagtawat bilu tantu-tantu ne sadya inne pardusihan miyaan gayne ke azab Allah subhanahu wa ta'ala in sime duse yene hinang tahinang no panaggahan pente we sara Islam le bang duse yene atinen ito en magzinahin ini si dialem kay poga-poga miya usnya loang-loang ni ba sinebot to kan kay pain no putuhan miya nasal sinolea webot si wakto inahin magtaubat tantu-tantu ni sadya suci amban may pardusihan lay bang inahin magririba kemon yene nulig yene pa isinen atau akan laha ni amban riba miyan bo pagtaubatan ni pabalik ni ning kemon atinin riba ni do na jain ituen kok atau akan poon ni tantu-tantu ne sadya suci Allah subhanahu wa ta'ala hinggay ne kew azab ne atinen yene me isino miyaan narka mamangan yehin sitek kasi elaw akhirat atawa kan kweme magputing atawa kanin keman pardusihan ang bandela magputing ngalimot ngoto-ngoto niya me tasabut ya hadis hatinen binautan dela den bo pinalabe penta man lalabean najis le bo pinalabe abdela hinang pe lubi dining ketnian ki waktu pagtawatan no gene ki hatinen azab Allah subhanahu wa ta'ala amban me tasabut le hatinen ala Allah subhanahu wa ta'ala in gay ki azab ni hatinen cancel ni atau akan balubane ni in azab hatinen ituen yene in azab panagamane si kau si dose hatinen bang tahinang numyan si waktu ke magtawat papas niin eres niin ga niya lay sambatan mi arabin penne
pote ni sa record nun gana nila ilemi ne bang ibarat badyo inaala ni tamaknin bakas ni kakolorokan. Ni pagdalil tentu yan tasabot ya Allah subhanahu wa ta'ala si surat Al-Anfal. Si ayat 30 pain ne. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tu in syahidin si tugu-tugu ayat ituin. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dok ye pain ni Allah subhanahu wa ta'ala na atakan dumay ni Allah subhanahu wa ta'ala ngalod si siya si waktu siya ye ne pain ne magtawbat atinen financial niya. Ganit yan ikampat ye ne buwa tapuso no si waktu kaya magtawbat tag na balikante al-maghfir umbul ikaysay ni katulin mahabbatullah ikateloy raful hadab ikampatin pain ne ye ne farhullah bitawbati. Sampai na Allah subhanahu wa ta'ala magkegkeg si kao. Walillahil masalul a'la. Demikian painte Allahu hatinin ituin munazza ni tashbih. Magkegkeg in Allah subhanahu wa ta'ala si dambua ipun na yene may pagtawat niyan. Walillahil masalul a'la. Buwa painte patapit-tapit at pikilan hatinin dasa atin imaginon bi. Bangin makanakin ko emiyan magbago, bo kinalasahan hatinin we amma na yun si waktu magbago asal inamma na yun bangnya dapat sinumbalian yun sapi atau akan binusan laha atau akan dinuahan sabab we inanak nimiyan magbago. Dan Allah subhanahu wa ta'ala arham sangat hatinin malasa, sangat mangangampun, sangat maase si waktu kaya hatinin magbago atau akan magtawbat ni asal lando in kakig Allah subhanahu wa ta'ala in sikaw o kyo dambuha ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Ina pagdalil tentu yene hatinin hadis tasabot Dr. Kaptan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuento yene lafaz sin Ibn Majah ine pa inne. Lallahu ashaddu Lallahu afrahu atinin niya dambuha riwayat asyaddu petu riwayat Ibn Majahin afrahu Lallahu afrahu bitaubatil abdi min rajulin nazala manzilatan wa bihi mahlakuhu wa ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fawada rasahu fanama naumatan fastaiqadh وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. Itu yeni hadis tasabut Imam Nawawi demikian dan Riyadhus Shalihin juga rina salah riwayat manjari itu kitab hadis tu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala in painne walillahi atinin Allahul munazzah wa nitashbih sobra painne pain hatinin kegnin sobra painne hatinin sambatan me asukin kakuyagnin atau kan kakikanin si amban pain hatinin wayan magkekek si painne dambua umatni atau kan ipun ni hatinin ituin magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala amban painne dambua ilay pen niya atau kan pabakbak dia tak kayumyan nus pen ni ilay si unta nemyan yen ang kinakan nen ta inum nen dokke mani nelay pen in hajat nen tinas biniya tu inalena nwe de bang iten magpangadyan kita si yen inalena ne de Arabic literature atau kan yen iten pen ne iten adab Arabic emyan in example we de pen ne tu yen tasbih me zaman dumhelulay yun pain ne kwe ineddo me western in ituen pagdrama yun be manjari pito kita dumen kita lay si drama lay kinahantang we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tapit yen ituen si pikilante kwe pain ne kahantang ibarati upamahan pain ne dambua patuli pain ne diawa kayo. Terus pain ne tuli dia kayo iningketan pain ne we unta ne hilay dia ta unta atau akan sibukut unta ne men yene in kinakan nen bohe nen semek nen dok alta nen. Si waktu ye pain ne tuli pagkape ne i najar pain ne yen lepas yene unta ne mian bo ilay ne in kemonin. Bekatan ye pain ne magpiha ati nen nungot-nungot niya atau akan pilipito ne magpiha gae we ne kaswa yen unta mian. Ini hinang dambuha miyan pabalik ye pili api yene patulihan ne dewa kayo miyan doktuli ye balik.
Sakali pa na tumuli balik, ngape pagkape sindambua amiyaan, sakite na inunta nen, ilay do pabalik yene si atinen paningkatan ni. Naine ke gatinen nine ke usong atinen mate iwe kaugtuin mate we langgangin kuingge kahantang upamahanin kakiglay in Allah subhanahu wa ta'ala mas sobra pe billah ing kakigni. Sabab we si dambua yene ipun magtaubat maku kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kwene tasampol ko si kamlay. Mas sobra pa ingkegin Allah subhanahu wa ta'ala ang bandambua amma atawakan ina si anak ni magbago. Bangin anak nin magsiyabo agin ni kwetolan sa kamiyan si paghanggutan si waktu magbago piyo hatin anak masjid bo ne piyo nune lima waktuin kuingge hatin ni inka keg sindoy matatoyuen. Ngayon Allah subhanahu wa ta'ala sobra pe billahi walillahi al-masalul a'la. Jay kita makapagtasbih suga pagpatapit kayen hatinen dambuha memban usluban pagpatapit penta si pikilante. Naiyen hatinen yene pardusehan yene bang si waktu kita magtawat ang banduse yene mahadjelay na tato kin payaman ko tulo bang ano ni yeus ni gene ano to sa kairin hatu ni danjam katwan gene tuen hatu tambahan to di sige udah bek kadialem sa nin sa dambuak na tuen kalau ni kinaro nalibahan ko na rewin maikin ang batyo sakop tato na bumanal na kaya kan bagay jim ito lepas atau akan si Padianas na inano hinikadwehin penne tahatamanan me sa kairin ka to pinggeten tinalos me danjam ni sa balik piktatan kita. Okay bang me bakas mamangan ni manggahin bang me bakas na iten mamanga iten manginom jusin pag nante magbalik ano lay ko na ito ano lay na paghito-hitohan tayo Manjari bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjari pwede tasabut lay suweted debekat atau kan gay kita maglupa-lupa magpahil-pahil yene ito si pagtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala ito yung labi inen ito yung labi lupa nen. Iya kita di bulan Ramadan, iya ni bulan pagtatawbat atau akan pagtuturun, iya ni kampunan Allah subhanahu wa ta'alahin. Tanda demikian sinlasanin si kita, dokta bahagi, may kaulamahanin, iya ni produsehanin, kaulamaan, sinmektar, iya ni penyap dua bahagi. Iya ni penyap produsehan sin kabair, dokta iya ni produsehan, iya ni penyap sin sagair. Demikian binahagi we me yene in ulama sin tekehin penne yene in dusa tawakan kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala bahagi kadua ro sabi kaisan dan bahagi kapatut Allah subhanahu wa ta'ala si manusia subay en tunay ne demikian subay en hatinen gay lupa-lupan atau akan pahil-pahil ne demikian yene bagian kadua binahagi we me ulama sin teke yene painne pardusehan atau akan kapatut yene pain si antara manusia pagkahine manusia subayan kalagian pente tinaubatan taubat khas luknisan pesat si bulan Ramadan bang kapatut si antara dua mag kung kinaya atau akan si manusia pagkahi gayen ampun Allah subhanahu wa ta'ala in sa mahingganen gay kiyaw ampun atau akan maaf yene sin kepardusihan noy dua rupente in tarikanin bangkyaw makaed atau akan indusenun si antara no pagkay manusia dua rupente yene ampun maku kyaw kamaapan ng bani atau akan ituin magistismah kyaw atau akan maku kyaw kamaapan no in si kemon tahinang no si manusia atinen kadugtul no atau akan takakan no in kapatut nilay ikadwenin penne ada atau akan tunay no atau akan pabalik no yene may kapatut lay manjari pito kite apta sabote miyan yene pagtawbatin si me kemon du si hadje yene penne pagtawbat amban me kabay do tasabote in me surut nen demikian tasabote yene me in buak nen bangine na pain taketu te
si waktu kita magtaubat amban me do si hajjele labi-labinen tiya wete sinabot magbalik binalik-balikan na daran ito yung tatapik. Demikian tasabut sa tugila we may kaulamante domain na jeten to so kita si bulan Ramadan masing-masing may tugila te domain yung pagtugila we atau akan pagsabot lay supaya pente gak tumawa sambatan guru te di kalasahan inme bisara sin kaulaman lay sumagawa nen piajar ibarat pag-review labi-labinen ibarat pente pagpaisip sabawin pagpaisip to kapatut sin kita bangsa muslim si antara kita dambua parambua antara kita muslim dambua parambua sababinda Allah subhanahu wa ta'ala tasabut wene penne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin magpaisip pinaisip kam hatinin kita bituin kitab to sabab nin lakpen na sabihin namin in kaniyaan sin pagpaisip pinasibin asal magtanto-tanto na sadya magmumpa at siya muslim at siya muslim siya mu'min yero sa pente naima yene sin paisip to nay tasabut te yene hatinin buwa lay damikyan pito sab kita si waktu ahin baya pente magtaubat amban me yene pente duse sin sagair atau akan bang may istilahat expression pente sin Quranin inalainan we de lamam atinen yene in lamam tu duse diki atinen misan teddo duye misan nekyo ge magtawat kaborahan we sin sambahayang no kaborahan we sin puaseno atau akan pente kaborahan we amal no yene me mahaplay we do te sa may pagdalil nen pente man me Quran bak hadis manjari pito kita magbalik at definition pente tege iwe te ta'arif atau akan itu entahat itaas kemian in definition yene sin dosa sin kabairin pito sab kita at ta'arifan yene penne dosa yene sin sagair atau akan dosa sin dikidigi pamayamte at yene nituen tumin bab sambatan may kaulamaan tarbiyahin penne kasanatul abrar sayyatul mukarrabin in me penne lumayan te sabihan lay ipuy maglego sabihan lay kaida sabi yun na maglamod-lamod manjari pito kita pente definition sin sagair in penne in sagair in penne hiya dhunubus saghira ineddo do pente amban kalimat saghir asinen yenen diki-diki wa hiya dunal kabair duse penne diki-diki gaya penne umabot si darajat yene sin kabair kabira hatinin me kabiritan tasabot na katuna bunada to tiga per ramadanin ke manginsan ni wa hiya aidan min az-zunub allati yajibu 'ala al-insani an yatuba 'alayha dok me penne in pardusihan lay amban me penne sube pinagtaubatan we dambua manusia atau akan mukmin sube tit pagtaubatan ne wala yastasghiru min sya'niha dok pain ne gay pahil ne gay haman in me pardusihan lay misan ye kabilang talang kumamban pente me duse sagair ine yene ko tasabut kumian pain ko expression pain ko sin Quranin tasabut wa Allah subhanahu wa ta'ala si farman ne yene si surat an-najm si ayat 30 dok tello yene pain ne الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم sinesini atawakan siya penne atawakan sinesini amban siya yene yajtanibun patala amban ke mon penne pardusian hadje demikian fawahish ini me ituen duse hatinen amban me ituen paglaka-laka neta atau kan ke mon yene bisara geta kakan pente we dambua mumin illa lamam dok pente saddi penne amban yene lamam duse penne yen dikit-dikit to yen in lamam to sinafsiran me kaulamain penne yene bahasa in sagair almuhim pen dambua yene tahu magmoto-moto tarasul sin me bahasa Arab yene penne syair pen dambua syair mian penne la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hafa da penne haman-hamanun yene penne in me saghira duse penne sin dikit-dikiin essebun penne in puno pinakahadje puno bang piu penne kokosno amban me penne yene batu dikit-dikit
Atinen dakyo nga haman-haman sinduse diki-diki tumisan me diki-diki sabab nen bangin hatinen diki-diki tuen magtampo nga hadje. Except dambua sa hadje misal example sintuan yene pain ne sa hadje puno suga kanian umban puno bang payaman no yene imban yenengge amban me kalang-kalang diki-diki. Demikian engkau sewaktu resep kau makahinang dosa diki-diki subay aktif pagtaubatan no sabab kedo kau upamahan ngeddo kalang-kalang diki-diki batu diki-diki men bo timanan no atau akan tipun no dalam kanas turu gay mi hantananam no pagpanayam no pen no ni kanas turu ini kalang diki-diki niyaan. Demikian in produksian diki-dikin sewaktu hinang no gay pinagtaubatan gay resep tananam no panganal non gadunia dosa no pagpayam no ini ati kue hadje yene punumian produksian non magtambak angkan ne pen ne subay teed yene pinagtaubatan yene me induse diki-diki tuen. Pain ko atau akan pain di okay wing. Ine pain no baya ko ituen hatinen daran yene ten mag-iltizam hatinen nenggehan pain yene pangadatan sin pagtawbat amban pain ne yene me duse diki-diki tuen. Bang pain ne kaulamanin baya kyo nenggehan ne tinggi atau tuneun saja pain yene main parakala yene sabut dambua parambua ampat ye parakala subay tunay ne bangke baya nenggehan yene me pagtaubat ambandu sedikit-dikit tuen sabuton atau akan tinggihanun saja inampat parakalain suwe pain ne tinggihan no dahelu suratul audati ila Allah azza wa jal suwe samet-sametan no atau akan saut-sautan no yene pagtaubatin pabalik na pa Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kau makahinang amban me dosa dikit-dikit tuen. Kaya me makalimut kau hatinen kaya me atau akan makakirat kau pentesin me kaiban sin dambua pung tinaino atau akan makahinang kau yene tanutin sa gairin dambua parambua si waktu kau kaya mian hatinen maka suwe yen hatinen mag-istighfar kau yene istighfar atau akan pabalik yung magtawad da atinin late-latun atinin ito yung tarasawon sumagawa samet-sametanon atau akan saut-sautanon agtuin pagtawatin mag-istighfar kayo atinin palagtik no indala nun. Pain ne kaulamanin pain ne al-muslimu idha sadaka fi tawbati anis sagair kana sari'an fi audatihi ila rabbihi duna takhazulin aw taraju'in. Bang painne yene painne in muslim sa bennal maggellal muslim sa bennal painne bang asal bennal tedin pagtawbat nen amban me duse painne diki-diki kanian ne painne gay makahinang me dusele agtuwe de sinaut-sautan yene pagtawbatin atawakan yene pagpakuin atawakan yene hatinen sambatan menuhin paatras siya amban me duselo hatinen atau akan awenan de magtuy yenen pamaranan den amban me hatinen ginisan sindu sedikit hinang me ine parman Allah subhanahu wa ta'ala be me du sedikit-dikit duiten tasabbut ya Allah subhanahu wa ta'ala yene pena si surat al-araf atau akan ituen tasabbut ya Allah subhanahu wa ta'ala bangga dukulupa in surah ituen si Ali Imran atau ituen Painne qala rabbi atin kisah si Nabi Musa atau kan si suratul Baqarah bangga ada lupa itu kan. Painne qala rabbi arini anzur ilaik. Oke painne ya Allah atinen bayak ku painne mayaman tinkau. Painne ini sambung Allah subhanahu wa ta'ala qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Si waktu pain yene hatinin maku in Nabi Musa mian mag-request ya Allah subhanahu wa ta'ala bayak ye mayaman iye ine sambung Allah subhanahu wa ta'ala pain mayam ne ke pain punumyaan bang pain takiteno atau akan tetek si pangiteno pain sau patarani hatinin in pamayam tituen gay kayate hatinin mayam apzat Allah subhanahu wa ta'ala bang kita tu si dunia ke bagi si akhiratnya ne pain dalil ne
Yene hadis pente ta riwayat Bukhari dak Muslim. Manjari si waktu penne magtajalliatin Allah subhanahu wa ta'ala si hatinen si punumian jod hatinen maglinog kita kayo ilun sampai pente Nabi Musa mian kinunong. Ine penne wakarla Musa saika si waktu ne pinunong dak makasayuin Nabi Musa mian hatinen ta nanam ne hatinen inhinang ne mian kwe at duse atawakan makahinang ye duse maku ye si parakala kita kayane ine anunen tuin syahirin penne palamma afaka qala subhanak si waktu penne yene atinen makasayu namban kapunong nemian mujji kemon pennen pupudjihanin si Allah subhanahu wa ta'ala tubtu ilaika magtawat ko penne ya Allah si kao atinen puasa dya pagsayo nemian nagpiye magtawat tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin dok ako ni penne amban me atau akan dahelu atau akan kaalenan penne yene me siye at yene tuen maggelal mu'min. Demikian yene si waktu ya kemian maka patay hatinin yene ba nyawa suka gak pinagturan hata je ne kemian tinulak hatinin bangiten kita feke penne hatinin ituen inalen we de katlul khata ina nunen agtur ya magtawat penne rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah penne tazalim we ku yene penne in pamaranan kun taghfirli ampunun ko ya Allah penne faghfara lahu demikian pente taghfirni ghafara lahu atinen itu jawab sintalabin agturu penne nampun Allah subhanahu wa ta'ala atinen si waktu kebaya nenggan sin pagtawat amban dosa dikit-dikin subege pahil-pahil no atawakan itu yang saut-sautan no pinagtawatan kahaba kaya makahinang dosa dikit-dikit menak si pagistigparanon supaya pente gay manjari magbangkat-bangkat ke pente yene punumian kanian nen amban yene batu dikit-dikit. Ikadua suwe tenggihan lo bang baya yene magtawat amban me dosa dikit-dikit niaan pagair. Yene tasabut we me kaulamaan penne aliklauhan anha suwe ne ted penne tinggalan no gay ne hinang no gay ne balik-balikan no in me dosa hatinen yeme tahinang numian misan kanian nen amban me pente yene sagair. Naine ko mian hatinen pagdalil nen tuwa sa tamanan yene dambua kisah sin sahabat. Yene itu en dambua kisah sin sahabat itu en Abdullah bin Mas'ud. Si waktu ye ko mian palingan si suk penne itu en si Kufa hatinen Kufa ko si itu si zaman te itu under ne sin Iraq. Si waktu indambua sahabat mian palingan si suk si Kufa kay mian niya tagitene yene me ituen manusia atau akan amban me kemusliman kay mian kalenan muslim juga makahinang sa sinpardusihan maginom sa kay mian yene in makalango us dambua kay mian maginuman mian niya lain si deluhan pag-inuman day yene hatinen ngalang-ngalang damikian dok ya hatinen gitara-gitaran mian. Laine pente bisare bin Mas'udin sa waktu ene takale hatinen palabe hadjamian palabe hadja kay mian takale nen sualahin ini tanunen lingkat penne kalandu in suala penne mangalanglay. Sumagawa bang hadja penne mian usal ne in kalingkat sin sualanen si pagbasa ne penne yene in Quran. Inalen sina mga langmian inasal ni number person inalen nen penne si zan i anunen zai alif zal us alif bo nun insa si anu mian zan mian magkakalang ye pentelay si pag-iinuman mian na ini si waktu kay mian palabe kinilaw mga langmen sini penne palabe dok me penne murid me penne yan penne sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penne Abdullah bin Mas'ud. Na ini penne bisarane mian si waktu ko penne kay may ngalang-ngalang. Na ini pen may mga kain penne lingkat penne tamanan ko swalanon bangsad jamian penne usalno yene penne si pagbasa Quran kalingkat sin swalanon yun. Pagpain ano mian zazan mian magkakalang mian ilupo ko ni Abdullah bin Mas'ud sa ta inulok in patanganan nen pametisan nen. Okay, penne dambua penne sahabat sin Rasul niya penne bisame ang takale ko penne. Ine penne bisana kabayan kun penne takale ko penne amban yene penne lagsikan sin billah no.
Ini pain Abdullah bin Mas'ud bang lingkat pain ni swalanon manamal oke pain ni dambua yene pain ni ipun Allah Subhanahu wa taala. Bang sadya pain ni usal no in kalingkat yene sin swalanon si pagbasa Quran. Na ini pagtakale hati ni dambua mangangalang niyan inulok we ne sampai binasa-basa bet di Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah pain ni bin Mas'ud magsyahadat ko pain ni pasaksi ko Allah Subhanahu wa taala indok pain ko pain ni pasaksi ko keo. Inako ito en penelebbahan ko nin pagkakalangin dok paku ko penne sikao bang penne pain tema no ko dambwa penne amban me murid no ngagyan penne sin Quran to anon ko penne bang kuingge pagbasa Quranin dok hinangon ko penne o kay Abdullah sahabat penne sin Nabi Muhammad ga penne takite ko in nabihin suga kayo penne lu sikawin Quranin dok katawon magtafsirin to anon ko penne hinangon ko dambwa amban me murid no hatinen kakale sa jen bisara sindamwa sahabat men agtuwe na ilebahan tininggalan yene in pagkakalang men demikian in kita kutuin si waktu kita makakale yene may kabtangan sin ulama atau akan kabtangan te hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok parman Allah Subhanahu wa taala tinin pinalabe amban may kaguruhan te nabang niya dapat asal pakute si Allah Subhanahu wa taala bang may nayenag ti katinggalan te in kemon yene me duse diki neke atau akan atin pegi modok ten sagaib sube yena at titinggalan te dok painte pakali kita yene me si bang ine lingan Allah Subhanahu wa taala sabab in kita tuen ipunne na ine in dambua ye magkakalangyan sampai ye manjari dambua mufassir dambua ye amban me salingkat-lingkat bang me jamante ku itu bang me mianta record asal pinakalingkat ni amban me suara magbabasa Quran dok dambua yamban me pinakahadya yene me mufassir kapangadji atau akan murid sin Abdullah bin Mas'ud si waktu ye magtawat at tire ginantian kasikat ni Allah Subhanahu wa taala dumay niya sikat ni si kalagting swala ni ngalang sikat yene si swala pagbasa Quran na yan pente kuyan pente amban me yene sa kairle ikatelo si waktu ke baya ninggehan niye bang ke makahinang hatinan yene in me produsen diki niyaan si waktu ke magtawat hatinan mapabalik ke umaku kaampunan ng Allah Subhanahu wa taala dok tinggalan nun hinang niyan damikian tambahanon yene magnapaka ke si alan Allah Subhanahu wa taala hasupaya painte katambal-tambalan yene painte bakas produsen kwe may itwen yene me 20 bangga 20 pa Imam Ghazali atau akan me kaulaman dumehel loge ni kita magsabot alin na itakalupa ko bang sini exactly bang sini alin nin si waktu ye ko mian kapag pain sa ko kalola si dambua pagkahini manusia usin lolain ko lola sumobra-sobra ini pagtanunin agtiro ngalabo sin dambua pilak katinin bolawan dambua dinar bolawan kay mian pagsadakane ito pen sadaka ko sikaw ini atwe ni yene bah supaya bang kuingge katambel atau akan katamping atau akan ka-erase yene pente produsen tahinang ne yene lola niya andu demikian ing kite bang sadya ke peme kahinang sinsakay bo niya disab kaya no minsan sa dambo pilak ngalabo kasupaya in sadakano niyan makatamping yene in produsen sa gaya tahinang no na yene pagdalil tento sa papain me kaulamaanin Sadaqatul abdi tutfi'u ghadab Allah azza wa jalla. In sadaka pa inni indambua manusia in asal bang ibaratanuin yene pa inni mandeman astel Allah subhanahu wa ta'ala atau akan laknat azab Allah subhanahu wa ta'ala pa inni wa tukaffirul khataya wa dhunub dak pa inni mapasan yene me pa inni yene pardusihan sin yene manusia tahinang nay. Ine parman Allah subhanahu wa ta'ala hin. Atinin dinakwe ni Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ini khitab tu bisyarat sikite me ummat ne ini parman hatinin Allah subhanahu wa ta'ala in tasabut wene si surat at-taubah si ayat 100 dok hatinin telu demikian si ayat 100 dok 4 ini parman Allah subhanahu wa ta'ala hin pa inni khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim
Painne khud okay painne ya Muhammad taimaun atawakan eddaun painne inme painne yene sadaka atawakan bang magmining in sadaka into magmining painne sin zaka atawakan sadaka painne manusia lay suga dumay nin painne si baran nabi te Muhammad inusa sunga pangurong si muslim tutahirum wa tuzakkihim biha kasupaya painne yene makasutsi makaawen makapapeldeleha amban me painne pardo si hande atine bang kyo magsadaka para sa babaniyen pakakulang pakairis yene me pardo si hanno diki-diki lang o salli alaihim si waktu painne niya wapa tamban siya sa nambahayang kita sambahayangan painne atawakan magmining insalahin bang kita pasal sin luka yene painne ad-dua atinen bang adot ya painne tafsir lukawi wadu alaihim wadu lahum alaihim laiku mi'an wadu lahum hatinin duahanun siya amban me yene kahapan pagdunyare do pag-akhirat do inna salata kahatinin bang pente dode pagsambayang salatul mayyit tafsiran tintuhin si waktu ke painne hatinin nambahayang siya salatul mayyit atau painna sakanun lahum yene painne kahit wallahu samiun alim atau akan magbalik kita pasal asal sin kalimat penne sabennal bennal ted painne in duaanu sisihin bang edot in salahin bimakna dua asal-asal ng si lugar Arabia bang kita pitab dictionary sin Arab magmeaning ya penne sin dua sabennal bennal ted painne in duaanu sisihin yene painne kasanyangan kaimpeta ng Allah subhanahu wa ta'ala paturun si ginuahan no yen dok sabennal penne in Allah subhanahu wa ta'ala in sangat maka tao dok sangat penne makakalesin me dua to alam ya alamu ine penne ga kewe de katauhan anna Allah huwa yaqbalu taubat sabennal bennal ted in Allah subhanahu wa ta'ala naima penne sin taubat an ibadi amban me penne atinin ipunne wa ya'khudhu sadaqat hatinin tu ya'khudhu bimakna yaqbalu hatinin dok naima penne in sadaqah si waktu ke magsadaqah si miskin taima sin Allah subhanahu wa ta'ala gantian in sinno miyan dok pahala si kau tadauhat no dok pente takaswa no si waktu ke mole parialem pakubulan no wa anna Allah dok sabennal bennal tet penne in Allah subhanahu wa ta'ala hin wa tawwabur rahim sangat mangangampun dok sangat pente maase yene si maipunne ikampat suwe penne yene tinggahan no si waktu ke baya magtawbat ituen yene penne adam istisgharu zambi ge penne yene ko tabalik-balik ko pahil-pahil no haman-haman no atau akan painno ko do peg luadya lang yung mian pegpas no si ungno yene in pardo si hanto ge hatinin haman-haman no ge pahil-pahil no subeted pagtawbatan no sabab penne kaulamanin si dul in penne indusehin yazumu zambu fi qalbil mu'mini li'ilmihi bijalalillahi azza wa jal asal hadje penne ted lebuk nin misan penne induse dikiyen si pangatean do pangatean sine ni sabennal ted mu'min bang me iten pangatean lano tamanan bang me pangatean penno hatinen ni ten lud asal pangnanamen ge tananam induse lay penne dikilay pahit-pahit Tumagawa si Mesiya lano pangatianin dok bennalin pagtagipun nen pagiman den asal sahaya tinin pangatianin misan ahat tamak-tamak duse diki-diki mian asal hadya lebuk nen siya sabab katawahante yene ituenin bang pingge ituen kalabia tawakan kakeseg kapowerful bang inito si bahasa tiyan kalangkyaw darajat sin Allah subhanahu wa ta'ala yene kadusihan sambatan Ali bin Abi Talib penne Datan zuru penne payamanon bang inin do selo hadje ki atawakan diki. Sumagawa penne payamanon bang sine yene kapag dusihan no yun. Hatin na Allah subhanahu wa ta'ala. Misan in kanyan do sa diki-diki penne do sa diki-diki suga sebun. Tanemon dalem pangatian no bang sine yene kahinangan no do sa UN. Misan do patapit de pikilante bakit giano pa patapit-tapit pikilan. Bang kwemian inahin atinen presiden si waktu kyo kasepak sadya pangi-pangi atau kan dawen-dawen sintinanen si atinen lameluma neo adto kyo mikpid-mikpid sababin kadusihan numiaan yen del presidente atau kan kemian
matso kay men karatista basta sepak-sepak no to kan tatebe-tebe no tugu-tugu hatinen yen sabun nen adte kyo hatinen ituen iten migpid sabab katawhan no inamen karatista bang kyo hatinen gay ampun ay gay maap ni asal bebud na kewe bininasa to kan sipaanin neyen pente si pagkahiti manusia walilahil masalulala saing genente bang yene kapardusihan nun yene makakaya sa mapatay sinkao atau kan makilom sinkao makakaya yene ngalubusin dunya yen si kalimat dupene kun payakun atau kan makajari atin bustak na inkemonin si kalimat dukun payakun saing gene yen atin yen subesepte naubos yene pente in pagdaliten tuo Pain kay men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tariwayat Bukhari Imam Bukhari pente si sahine magkabtangan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pain al-mu'minu tabennal tid pain in mu'minin yara zambahu kal jabali fawqahu sabennal tid pain in mu'minin pamayam ni indusenen misan diki-diki kwe pain ni hadje yene puno pain ne yu luwinet dekat kok ni atinen banglabo dunub nene ne makatumpi-tumpi makapejat-pejat siya yakhaf wa yaka alaihi dok tinalaw ye pain ne bang yene labo piyo si siya to akan makatambak siya indusene kwe diki-diki niyan pamayam kwe je puno niyan na tinalaw ye magtuy ini bang si waktu niya talewen agtu ye magtawbat gana pagduwerwe ni Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat ya dami wal munafiqu painne yara zambahu kazubabin marra ala anfihi fa'atarahu itu riwayat Bukhari in painne me munafikin atawakan yene in pangatian depenno itempe amban bulingin pamayam ne painne in pardusihannen kwe do painne hadja langew mian ilay painne parapu si tugu-tuguong ne ini penne hinang nin pinagpasadya ni buat Japan ni atinin palayang balik. Demikianin munafikin. Atau akan mabasag magmaksiatin, gay magtawbatin. Misan do kuin gihadya dose pamayan ke dodjadya langyo atinin pinahil-pahil we ni hinaman-haman we ni pinagpasadya we ni kemian ke sapantun ibarati langyo. Yene madumapo si tugu-tuguong ni mian bang pente. Niya tugu-tugu peweungin. Kaya may banggana na tugutugong palelek na hindi sabihan patagpas niya ito sabay ni inandawang ininin yan. Manjari, magbalik kita hatinin si miyan ido hininang nun. Da pahil-pahilun da haman-hamanon yene ito ay natinin in pardusyan ay misan kanyan ng diki-diki. Damikian pente ika duwenen da subay hatinin magsadaka ke bangke makahinang do sa diki-diki miyan adakala in sadakano miyan yene. Para sa baba natin pa tambak no atau kan kaganti no yene tuinin pardusian diki-diki lay demikian pa ni aliklawan natin ang tinggalan no nenda ne balik-balikanon da pa ni suratul audati ila Allah azza wa jal yene dake o mag-atinin saut-sautan no nagtoy pinagtawbatan yene may pardusian lay misan kanyan nin diki-diki demikian ituen si waktu isab kita hatinin magtawbat man me duse par diki-diki ituen pegan sinin tedo te yene buwa atau akan tapuso te atau akan tedo te taketu te amban me bang si waktu kaya magtawbat amban do si hadje ini isab hatinin tapuso ten atau akan taketu ten amban me painte yene pagtawbat te amban duse me diki-diki ituen manjari ini hatinin buwa nin si waktu kayo magtawbat amban do sa diki-diki inurungan kayo hurmatan ni Allah subhanahu wa ta'ala tapuso no si atas telo parakala. Ikaisa parakala umbol ng buwa pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si kawin si waktu kayo magtawbat amban may do sa diki-diki niyan inepen ni ibdalus sayiat hasanat. Ibdalus sayyiati hasanat. Gantian Allah subhanahu wa ta'ala inindu sa miyan imbes tasulat si kawatinin teap minanjari bilo kay niyan. Induseno miyan bang taypen ni 10 duse ginantian way Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kay magtawbat 10 yene yen pahala. At inin ginantian tinambakan ni Allah subhanahu wa ta'ala in pardusihan nun binalis katamban pardusihan ini nang way na sikaw ni pahala no. Bang pain ni kaduse kay duse diki-diki dahatos pag si waktu kay magtawbat tasabot yan 4 miyan tahinang no. Gantian Allah subhanahu wa ta'ala nindusenon dok kahapan. At inin kakaido kaya yene pente yene dahatus pahala.
Ini pagdalil tentu, yena tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala si surat Al-Furqan, si ayat yena ikapito. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Fa inna illa man tab wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Si mepainne siya yene magtaubat af Allah subhanahu wa ta'ala wa amana, demikian mag-iman, magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala, demikian magkahagad yene me si kemon pardakan Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wa amil amalan saliha, dok makahinang nyepainne yene amal sahab-hab. Faulaika inne siya yen pain Allah subhanahu wa ta'ala yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, gantian ni Allah subhanahu wa ta'ala in kemon pardusihan den kahapan, pardusihan den kahapan. Wa kana Allahu dok ingkanian Allah subhanahu wa ta'ala in wa mazal gafuran, sangat mengangampun dok rahiman, sangat pente yen itu en mase dok ngarahmat pente si kemon ipun. Ikadua hormatan si Allah subhanahu wa ta'ala in bang hinang ning kau at si kau penin pardusihan nun kahapan. Pasik ni kau pain yene si in sulga ni atinen bang kau ampun ni bang tenurungan ni kahapan ini panung basi kauhin pasik ni kau yene sulga ni dukhulul jannah. Angkan ni pain na sina yeme patalam ban kemon pardusihan si ginisan ni lune ki kabair atau akan sagair. Gusti na iman ni Allah subhanahu wa ta'ala atinen tahinang we ne atinen yene kemon atinen kabayan Allah subhanahu wa ta'ala le dok surut cinta balik. Ampun ya Allah subhanahu wa ta'ala hindok pasik yene Allah subhanahu wa ta'ala sin surga ne. Ini pagdalil tentu tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala si surat At-Tahrim. Si ayat ikawalu. Ini pa inne ya ayyuhalladhina amanu o kampainne me ipun ku magkahagad si ako me mu'min sabennal. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maghatinin maku kam atau kan magtaubat kam atau Allah subhanahu wa ta'ala taubat yene sa bennal taubat. Asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum. Kasupaya pa inni ampun Allah subhanahu wa ta'ala hatinin inasa tu dumene bimakna hatinin taradya tawakan asa ituen ke bimakna lalamian hatinin ituen kalu-kalu suwatuin ala sabilit takidia dumen ala sabilin natin. Tantu-tantu ni sadya pa ini atau magpikila kami tantu-tantu niyan. Kalu-kalu kung pwede kayo magtawa isang sige inna Allah subhanahu wa ta'ala ngampun si waktu si keman may itan mga makukampunan kani ko maglego. Kalu-kalu ni sadya pa ini gantian atau kan eresan atau kan tampehan Allah subhanahu wa ta'ala in kemon yene pa ini kalan ni anday para si anday. Tuin syahirin painne wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar dok painne pasik ni kam Allah subhanahu wa ta'ala hin yene painne surga itu ine painne yene tajri min tahtihal anhar in bohe sa painne paselloy amban me jawan ni manjari en painne kadwehin pasik ki Allah subhanahu wa ta'ala kat surga ne. Ikatelo si waktu keu daran magtawbat, daran mag-istighfar, hatinin lanuin pangatehan gana ito inin pardusihan, no tala keu amban kemo. Yene pardusihan, may pente. Yene ito en pagtawbat, no atau kan pagpaik kasin istighfar no miyan. Yene pa inne istijabat, ad-dua atinin tay ma Allah subhanahu wa ta'ala in kemon duanon si waktu keu ngan dua agtuido pangurong Allah subhanahu wa ta'ala in si ke atinin yene in duanon jawab nen nituen pente ikatello yene pangurong hormatan Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin istijabat ad-dua yene panay ma Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin si kemon pente yene in duanon. Yan pen main kalamanin pagtay na pen sindua inanan tenereu ken bang ibarat nga ning inadvertisan in pen ni kalaman si waktu ke pen ngan dua ine pen ni istijabat pen ni adduain tay ma pen ni Allah subhanahu wa ta'ala in duan so pen ni si atas pen ni tello yene kahantang dagbe imma pen ni
panayma ni kawin pangurong ni kawin kabayaan noy. Atinen pain no ya Allah urungan ko pain na sin 10,000 turo patik ka Allah subhanahu wa ta'ala tikaw yen pain ne in 10,000 miyaan. Atawakan ya Allah pahajiun ko tek kabulan hadinat turo pangurong Allah subhanahu wa ta'ala pa barmata ni pabainat na sikawag turo kay makahaji atinen si tahun yoen. Ye pente dambua kahantang yen panayma sindua. Ikadua penne kalamanin penne yene ituen panayma Allah subhanahu wa ta'ala dua sikau yene painne si waktu ke penne ngandua ya Allah urunganan ko penne $100,000 penne dollar yene ke urungan Allah subhanahu wa ta'ala hin atinin $100,000 dollar sumagawa ini pangurung ni kawin alaan ni amban pamaranan nuyoen yene saki halga sin $100,000 dollar pinapunom niya anatawakan sobra pebillahi banginahin kay miya natinin mako $1 million $1 million miyan niya sakine lusit bala song tek kasi kao hatinin gayne patalo sa Allah subhanahu wa ta'ala hatinin pauntas na teke atau akan palapas na kaya amban may bala song matek kasi kao miyan atau akan miya bala lusi kao problema halga ng sobra $100,000 miyan juga awenan kaya Allah subhanahu wa ta'ala sabag sin duaan ulay ipente yene kahantang sin ikadue kahantang yene pagtema sin dua ikatelo penne kaulaman panayma din dua in Allah subhanahu wa ta'ala penne doon yastajib lakum ngandua sa jakam tema ko si waktu gay takiteno gay kaya hatin takiteno in $100,000 miya antek kasi kao atau si waktu ne kaya ngandua masi peluin sakihin pente si pamaranan no ga kaya inawenan ni Allah subhanahu wa ta'ala kordusihan lay in pain ne kahantang ikatello yene pain ne injawab Allah subhanahu wa ta'ala pangurong na sikauhin enna pain ne Allah subhanahu wa ta'ala yene duaan umyaan si waktu keo tek kasi akhirat dilem pakubulan no gay katawan no panganal no ni keo dimnar ka ulali na sadya keo we niya pahala tasulat sikaw waga tangan angan no yay lai yene ati kadua keo dambuwa elo si Allah subhanahu wa ta'ala in duaan umyaan inenna we Allah subhanahu wa ta'ala yene painte si pag-akhirat no lain ne pinangurong sikaw si dalam sulga no atau akan dalam pakubulan no atau akan inangkat ilapas ni keo amban yene me azab Allah subhanahu wa ta'ala lai pente si akhirat dan kenen kita si waktu kita ngandua ada keo hatinen ke me mag-us sama tausugin atau akan mag ini atau bang sisinama magsama-sama atau akan nagday ke miyaan dakeo pain ne ke miyan magday awe magday atinin atau akan madelo sin bisara pain no ngandua inako ito yan ngandua ga tinay mada sawawanin in ikuyen in kahantang yene in pagtema sin duay nadakala in duano ninin na Allah subhanahu wa ta'ala pa ngangkat ne ka pangurong ne darajat sikaw si Allah kiamat atinin yene in kahantang sin duayin na si waktu kita magbalik kita tapik tapik miyan ano jen advertise si waktu kita kaimiya natinin magtawat ang banne sa kairituin inurungan kita hulmatan ikatelo ya Allah subhanahu wa ta'ala yene pain ne tayma na induanon katinen yene ituen tayma na induanon ituen pain ne istijabat at dua na yene pain te pagdalit te matuhin pain ne tasabut we pain te yete Hasanul Basri pain Hasanul Basri pain ne tasabut wena na si kitaban na painne auha Allahu ila Adam alayhi salam atinen pinaturo na tawakan pinagwahyo ya Allah subhanahu wa ta'ala at Adam dinak inakahan painne ya Adamu warrasta zawika taba wan nasab sinusakaan painne yene weno yene inkanakan nun yene painne kasigpitan painne tu si dunya ituen kasigpitan ka problema kahadya painne penne yene penne ituen pamusaka no sisihin nanti pamusaka no si kitente kita tapito si dunia itente kita penno pente sin bala ituen to may ano adyo bisara sin Hasanul Basri demikian penne wa warastuhum at-taubah penne pamusaka ko penne pangahurmat ko sisihin pen hatinen Allah subhanahu wa ta'ala yene penne pagtaubat hatinen dia kita dalam problema kemon ini pengumumin Allah subhanahu wa ta'ala sekitar ngajak tau diwa mutin at dua tayo Allah subhanahu wa ta'ala induan ni pwede maksud ni faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka
Siwa sine penne amban me sien ngangkat penne yene sintangan ne. Ngan dua apa Allah Subhanahu wa taala ine penne labbaitu kama labbaitu ka katinen taima kudok penne pakale kudok pangurung ku penne yene me dinuane ye dinuari enle. Wa man sa'alanil maghfira lam abkhal alayhi. Sine penne maku ngan dua maku kampunan namban aku gay penne pagkuripatan ko yene may inanak niya tinin manusiain. Di waktu kaya maku kampunan namban Allah Subhanahu wa taala nasal gay kaya pagkuriputan Allah Subhanahu wa taalahin yene may pente amban pinakunoy. Lianni qaribun mujib sabab penne kaniyaan ko natinan Allah Subhanahu wa kaniyaanin Allah Subhanahu wa taalahin penne sangat penne yene mujib. Atinin nganser, ngan jawab atau akan ngurung pente yene me sin pinakunoy. Ya Adamu, oke upain ni Adam. Wa ahsyuru lit-taibina minal qubur mustabshirina dahikin. Si waktu pain lungkad na inkemon yeme. Atinin na kiamat na lungkad na kita pain na amban kakubulan te ituin. Lungkad na manusia na amban kakubulan na atinin nengge na po Allah Subhanahu wa ta'ala hinisat siya kiamat. Inpain ne yene me magtatawbat yun asal pa tantu-tantu na sadya pagwamban kakubulan de kalanduin kalingkat pamayhuan din kalanduin kalingkat yene aka-akaren kalanduin kasandang pangapianin bahikin hatinen ituin magsay-say mag-iem-iem sa bagsin kakegde mustabshirin hatinen ngagad-ngagad yene tutungbasan Allah Subhanahu wa ta'ala si Mesiya magtawbat lay wa du'auhum mustajab tuin syahirin dok painne yene painne in du'are miyan mustajab asal tantu ne sadya painne tinaima atau akan taima ko atau akan taima Allah Subhanahu wa ta'ala ipainte telu hormatan si me magtatawbat amban me yene duse diki-diki miyan kaysa nin gantian Allah Subhanahu wa ta'ala in pardusehan no natinen yene tuen kalemianin apkahapan kadwenen pasik ki Allah Subhanahu wa ta'ala in sulga ni demikian kue natasabut Hasanul Basri lay atinen yene taima ne kaba-kaba keu ngangkat yene sin tangan numiaan maku si Allah Subhanahu wa ta'ala perkala akhirat yang katakan dunia tantu-tantu ne saja pangurung Allah Subhanahu wa ta'alahin yene sikau UN ngabang main sa pente itu tahinang tebien labi-labinen kataupikan kita bi Allah Subhanahu wa ta'ala amban me tasabut lay kemon salam kung kita bi talangkum kita bi amban me yene me tasabut lay insyaallah ta'ala supaya kita bi magdapa-dapa ente si pagdunya te bi labi-labinan si pag-akhirat te bi dok subay en panem te bi sabab ng buhay ito en amban me pente yene subay hinang te bi pinatengge dalil ibarat pente pamahadje tebi yene ituen kalabiyahan pag-addat tebi yene sin Ramadan subay te hatinen ituen gay lupa-lupa tebi gay haman-haman tebi ellew in pagtawbatin kaba ellew sin Ramadan kaba sujud tebi bang manisap kita bi katabalik-balik ko italang kumamban me sielay dok paturun Allah Subhanahu wa ta'ala in kita bi yene inase nin demikian in rahmat nin dok pasek na kita bi surga ni sigana paghisab dak palampung na sikita bin kemon pamamis na kemon sikita bin pagibadatin dak papait ne pait amban kitawali yene ito en in kemon parto sihanin amban pente dambua parambua amban kita din natokbal ko na ito en inanuhin in microphonein sa pente mako kamapan kita ambang nya ko ne ka magtawa si saralay na asal da ka magduro kita balik-balik po timananon gadto ibinasora sabab UN bisara UN pente sindambuak manusia atinin ke bisara koy na bawo sambatan anuin ngapat kemian ngadje misan neme magalit ba surat yan naga matuk-matuk sita matuk laku ngurung bang sayun himumungan tumagawa nen asal bang ilmu enggak nye nangkan ne kita sabut koy magmaap nga japen kita bang niya lay enggak tumawa sini pagmaknalay naleban ko na magbalik yung microphone ng minduan ito en sal tatupal ko kita amin lapal kasila sa dokpente tahiyat ahlul jannah dan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walhamdulillahi rabbil alamin